چی خیلی که در یکی از برآمدخوی خود پیشوای ملت پرزیدنت محترم گفته بودن شما گفته بودن معیوب نیستین و ما مراجعت کرده معیوبان. معیوب آن نفرانی هستند که به عنوان وابسته از اینه که از دست و پای خود شکرانه نکرده به غارتگری، به دزدی، به نشمندی مشغول میشوند، آنها معیوبند. ورزش به من امکانیت‌های وسیع داد، یعنی که من فункціяҳое ки пеш надоштам ҳозир дорам, яъне ки ман қобилияти баланди кориро пайдо кардам ба воситаи варзиш. Ман ҳамин кор сабабгор мешаваду, онҳо омада ҷамъ мешаванду бо ҳамдигар суҳбат мекунанд, чизе мекунанд, чӣ намекунанд. Ин чизи ваё аст. Ин гӯё ки зиндагӣ ваё аст. мегӯянд ки маъюбо имкониятҳошон маҳдуд мебошанд ва мо ҳамиро ба худ ҷалб накунему. Мо мисол ба баскетбол машғул шудем, мо ба ҳамира худро нотавон ҳис намекунем. Мисол мо ба қуллаҳои баланд меравем, мо метавонем. 8 августи соли 2016 дар ҷамъияти маъюбони шаҳри Душанбе дастаи баскетболбозон бо аробачаи Маъюбӣ таъсис дода шуд. имрӯз аз ташкилёбии ин тим 2 сол пур мешавад. аз ин хотир мо таҳиягарони барнома хостем ба суроғи онҳо равем. ҳарчанд бо сабабҳои маълум ҳамаи аъзоёни дастаро пайдо накардем, вале ба мо муяссар шуд ки дар бораи чӣ тавр омода шудани даста, бурду бох, мушкилӣ ва дигар паҳлӯҳои он маълумот бигирем. 8 августи ҳамон сол 16 сол машқи аввалини худро сар кардем ва мо ҳатто рӯзҳои аввал ду тим доштем, яъне тими духтарона ҳам буд ва ҳам тими бачаҳона ҳам. мо рӯзҳои аввали машқи худ дар рӯи ҳавлии ҷамъияти инвалидон, ҷамъияти маъюбони шаҳри Душанбе гузарондем. якумин мураббии мо як آقای نسیم گفته که از پاکستان و ما مشق اولینه دادن. پس از یک هفته ما هفته دویم مشق خود را در باغ فراغتی خیام گذرانیدیم و روز 23 آگوست بازی اولین خود را با دسته شهر خوجند گذراندیم. агар ба як соли пеш назар кунем, танҳо дар шаҳри Душанбе дастаи баскетбол бо аробачаи Маъюбӣ фаъолият мекард. имрӯз дастаҳо дар Суғду Бадахшон ва вилояти Хатлон низ таъсис дода шуда мусобиқаҳо доир мегардад. ташкилоти ҷамъиятии клуби ғайрати баскетболи шаҳри Душанбе имрӯз зери роҳбарии Ғайрат Тухтасунов тамрин мегирад аъзоёни ин тим бо азму талош ва мақсаду ниятҳои накӯ сӯи муваффақият гом мезананд. این аробачаи махсус имкониятҳои маро васеъ мекунад, яъне ки ман метавонам давам тез ҳаракат кунам ва ҳаракатҳое ки пеш карда наметавонистам ҳозир кунам. ва дар аввал ба ман душвор буд, чунки ман мушакҳое ки миён, мушакҳои паси даст он қадар афзоиш ёфта набудам, ба ман душвор буд. ба ман тупро ҳам рости гап он қадар خوب اداره کردن نمیتونم، точностям قدر بهتر نبود و دریبلینگ با توپ در میدان هم اونقدر افزایش یافته نبود و در رفت بازی من خطاگاه خودم رو دیدم، فهمیدم. имрӯз шароити варзишиву ҷисмонӣ, фарҳангиву фароғатӣ ва дигар омилҳои иҷтимоиву иқтисодии маъюбон хеле дастрас ва муфид мебошад ки ин табақаи ҷомеа аз чунин имкониятҳо самаранок истифода мебаранд. варзиш миёни ҷамъияти маъюбон як воситаи хуби дилхушӣ ва баланд бардоштани қобилияти фикрронӣ дониста мешавад, аз ҷумла бозии баскетбол. ҳол пеш аз баскетбол ман машғул шуданам ба дигар низ варзишҳо ман машғул шудаги будам. мисол ба дастхобонӣ будам ва ки штанга будам. дарам хело ва медалҳои хело зиёд ҳам дорам, грамотаҳо ҳам дорам пеш аз ин. ва то ки вақти баскетбол айни ҳол кушода шуда буд ва клуби мо, ман дар он гурӯҳ набудам. вақте ки бозии онҳоро якум дидам, шавқу рағбат пайдо кардам ва омадам ки гуфтам хоҳастам ки ба командаи онҳо ворид шуда бозӣ кунам. ва вақте ки кор ба ҳамонҷа қабул мо кардам, баъд оста
дастмон часпид дар оҷа уже шавқу рағбат пайдо шуд. яке аз шуғли дӯстдоштаи имрӯза ки ҳозир баскетбол аст. ҳар як бега мо ждат мекунем, мунтазир мешем ки кай бозимон сар меша, мо рафта як ҷо бозӣ кунем ё бегоҳ қатъи ҳам дӯстонмон рафта бозӣ кунем. хеле ки ҳамҷа баскетбол ҳозир шуғли бениҳоят дӯстдоштаи ман мебошад. федератсияи варзишгарони маъюб дар тоҷикистон соли 1989 таъсис ёфта, айни ҳол 750 варзишгар дар он шомил мебошанд. федератсия дар якҷоягӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, кумитаи паралимпӣ барои оммавӣ гардонидани варзиш миёни ашхоси маъюбият дошта кор бурда, намояндагии худро дар минтақаҳо таъсис додааст. ҳозир вазъият хеле хуб шудагӣ. мо пеш варзишгар мекофтем, даъват мекардем, уқа талаботи калон ба ваён пеши ваён намемондем. ҳозир сафи варзишгарон мо ҳамқа зиёд шудае ки ҳозир мо аввал мусобиқаҳои вилоятӣ мегузаронем, шаҳрӣ мегузаронем, баъд аз ҳамон варзишгароне ки ҷойҳои якуму дуюм гирифтанд аз ҳаваё баъд таклиф мекунем дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ. Клубрам ба назар гирифтем, чиз дорад ва ё иштирок меварзанд. яъне ки мо ҳамон аробачаҳои маъюбиро дастрас кардем, агарчи кам ҳам бошад, лекин ба ҳар ҳол ҳаст. нисбати ҳамин намуди варзиш таваҷҷӯҳи бисёри ҳамин варзишгарони маъюби мо ҳаст, чунки ӯ бо по намедавад. чунки дигари вай ҳаракати вай фақат танҳо бо ҳам аробача аст. фақат ям ки коре карда накор ки чӣ хел ҳамон бигирем ки худи баскетболро қабул кардан дар кор мешаваду чӣ хел ҳамаи намудҳои дар даруни ҳамон бозӣ мекардагиро бархурд кунанд агар азёд кунанд агар ин дигар ягон мушкиле надорад. оё бори аввал дар аробача нишастану тӯбро идора кардану равиши бозиро аз худ кардан мушкил набуд барои ин варзишгарон, дар ҳоле ки боре ҳам ба ин варзиш машғул набуданд. буд камтар душвориҳо, камтар натонистем, камтар партофта натонистем, камтар аробачаи маъюбиро камтар идора кардан қиинтар буд. пеш аз ҳаму клуби баскетбол ворид шудам, мо мерафтем хона ягон бегоҳ мешиштем бекор ҳамуҷа. мо баъде ки мо дар ин шуғл пайдо кардем дидем ҳар бега рафтам уҷа макс кардем, чи қатъи бачаҳо уже гап задем, ханда, бозӣ, ҳамин чи шуғли дӯстдошта шуд. баъдтар мо мураббиро ҷалб намудем, аз мураббӣ ҷалб шуд ва ба мо омӯхт, ба мо нозикиҳоро фаҳмонд, хеле машқҳоро кард ки дар роҳи афзоиш ёфтани ин гуна ё он гуна мушакҳои бадан. ва мо тӯли 2 сол мешавад ки машқ кардастем ва хурсандем аз вазъияти физикӣ ҳаминрӯзаамон ки ба чунин физика расидем. чун мо бо ин варзишгарон ҳамсӯҳбат шудем, бо ифтихор ва боварӣ зиёд мегӯянд варзиш барояшон ҳама чиз аст: дидори дӯстон, хушҳоливу болидарӯҳӣ, баланд бардоштани қобилияти ҷисмонӣ ва муттаҳидӣ. асоси муваффақият дар он аст ки мо дастаро якҷоя кардем, якдигар фаҳмӣ шид, ҳамчун оила якҷо шидем ва мушкилиҳое ки дар як каси мо меоем мо мешинем ҳама каса ӯ мушкилиҳоро як тараф мекунем. мо рафиқои худ ҷамъ мешем, ин як хурсандӣ мешавад ки мо ба баҳонаи ҳамин бозӣ ба як мақсад ҷамъ мешем, ҳам машқ мекунем, ҳам бо якдигарро мебинем. сафари ин баскетболбозон борҳо ба минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ сурат гирифтааст ки ин ҳам бошад ба хотири анҷом додани бозиҳои рафиқона ва оммавӣ кардани ин риштаи варзиш дар миёни чунин ашхос мебошад. охирин дидори онҳо бо дастаи вилояти Суғд буд ки 6-7 июли соли равон дар ноҳияи Айнӣ доир гардида буд. аз ҳар сафаре ки анҷом медиҳанд барои худ хотирот доранд ва аз ҳарвақта дида маҳбубияташон нисбати ин риштаи варзиш бештар мешавад. ғайрат тухтасонов, роҳбари клуби баскетболбозон, мегӯяд ҳангоме ки дастаро таъсис медоданд, раиси вақтии кумитаи паралимпӣ зид буд.
برای چی من قبول نداشتم وقتی که نمودی بسکتبال در جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شد همگی 2 تا کماندا داشتیم چون که هر یک چیز قانون قاعده خودش دارد اگر که ما امروز هم میل است بیا گذرانیم ما گذرانده میگیریم چی گپ نیست لیکن این در و قانون قاعده بین المللی طلبات همون اجرا کردن نمیتواند نباید که از 5 کماندا کم باشد 5 کماندا باشد میتواند که سرداور یا که کدامش باشد اجازت فرماید که همین یا که کمیته ورزش جوانان باید که اجازت دهد که همین نمودی ورزش گذرانده شود از آنی که ما اروبچه‌های معیوبی نداشتیم مخصوص اروبچه‌هایی هستند که در آنجا میشینند و بسکتبال بازی میکردند برای همین صف چنین آدمو کم بود و اروبچه‌های معیوبی هم نمیرسید 2 کماندا بار اول آمدن همگی اشتراک کردند ولایت صبح و شهر دوشنبه در تاجیکستان برای شخصان امکانیتشان محدود شرایط و محیط سازگار مهیا شده است در سمت ورزش آنها همیشه دستگیری می‌یابند تا جایی که مربی با شاگردانش موفق شده است و دسته را 2 سال باز به هر راه و واسطه پیش میبرد اما آنها میگویند مشکلی نیز دارند که راه حلش را از مسئولین ساحه امیدوارند بسیار همو اروبچه‌های معیوبی از کار میبراینده برای تامین همینو ما قینی کشیده ایستادیم که او قسمای احتیاطی در ما نیستن این اروبچه‌های معیوبی از خارجی اومدگی برای همین ما باید یا شمارش زیاد کنیم یا شمارش یا که یک مخصوص استخوانه در کار که ما با این همین اروبچه‌ها تامین کنیم میخواستیم که مسئولان ورزش جمهوری از آن جمله کمیته ورزش و جوانان کمیته پارالمپی تاجیکستان من همین لحظه استفاده برده به همونها مراجعت میکنم که با ما یک دستگیری خود را رسانند تا جای ما اطلاع پیدا کردیم بسکتبال با اروبچه معیوبی در قلمرو آسیای میانه تنها در کشور ما فعالیت دارد یعنی گواهی از آن است که حکومت جمهوری به مسئله دستگیری معیوبان در سمت ورزش نظری نیک دارد و اگر این را نمایندگان ورزش کشور و مسئولین دیگر ساختارهای مربوطه همه‌جانبه دستگیری نمایند این طبقه جامعه خود را اصل و تنها حس نمی‌کند گفتند به مورد است که ورزش واسطه مهم سالمی و متحده همه طبقه جامعه بوده توسط آن انسان میتواند خود را همیشه نیرومند و تنصیحت نگاه دارد از همین خاطر اگر این طبقه جامعه بیشتر به این سمت جلب گردند به منفعت کار خواهد بود با ورزش مشغول شدن بعد ما روحاً با قوت شدیم جسماً هم با قوت شدیم خیلی که ما قید کردیم خانه در رفتن هم ایستادیم در فکرای زیقی و چی با دوستا قطعی یک جایه میشه خنده با خمونه تنها حس نمیکنیم پیش من خود رو معیوبم حس نمیکردم ولی ارگانیسم من خود رو معیوب حس میکرد حاضر باشد من میدوام با واسطه چرخهایم باشد من میدوام برای همین من حاضر خود رو سالم حساب میکنم برای که فونکسیه هایی که آدم سالم کرده میتوانند من در این اروبچه کرده میتوانم همه اون رو و ممکن که من نمیشتم در این اروبچه من خیلی احساساتون رو نمیتونستم دیدم میخواهیم که همین جوانان معیوبی ما جوان دختران جوان پسران بیاین مشق کنند سلامتی خود را برقرار کنند جهانبینی خودشان وسیع میشود آنها بغیر از برقرار کردن سلامتی با میتونند به جمهوری سفر کنند خود را نشان دهند دیگر معیوبان را هم نیز به همین ورزش جلب کنند و آنها هم وقتی خود را بیهوده نگذرانند ورزش البته به آنها فایده دارد که ضرر ندارد ورزش مرز و حدود ندارد
новобаста аз оне ки ин ҷавонон каме аз ҷиҳати ҷисмонӣ мушкиле доранд, аммо бо ин нигоҳ накарда ба варзиш машғул шуда аз ҷомеа худро канор намегиранд. маҳз ҳамин варзиш аст ки меҳру муҳаббат ва дилгармиашонро ба зиндагӣ бештар месозад ва бо умеди рӯзҳои хушу лаҳзаҳои зебои зиндагӣ ба сӯи фардои нек равона мегарданд. метавонем тавоно ҳастем ба қулои баланд мебарем баскетболро чихеле ки клуби ғайрат бо ташкил кардем кушодем бачаҳо ҳастанд оила баркунем кушодем мебарем ба пеш. умедворем ки ин охир надорад ва беҳтару беҳтар шудан мегирад ва бозингарони нав ҷалб шудан мегиранд ва мо умедворем ки чунин бозингаро меоянд ва ҳамроҳи мо бозӣ мекунанд. мо албатта метавонем нишондодҳои худро боз ҳам баланд бардорем. чихеле ки худатон бинед мана бачаҳо чихел аз таҳти дил машқ мекунанд, аз таҳти дил бозӣ мекунанд. ҳатто новобаста аз он ки роҳгардишон мушкил, ҳаракаташон мушкил, рафтуон мушкил, лекин ба ҳамон нигоҳ накарда ин намуди варзиш ба онҳо бисёр маъқул аст ва албатта фоидаворам ҳаст.